at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. Hello everyone, this is Teresa. Welcome back to my channel. In this video, I'm going to do my This is Teresa. Welcome back to my channel. In this video, I'm going to do a full face makeup using my favorite products. Adong mayong ngasi ki video se hawdringai gi mangoy na ai channel se ngasi na han matheng na bi ba oiraga di subscribe to biyo aduga kari gumba subscribe to driba oiraga na subscribe se to biyo ado video se horase. Makeup to drikani mamang da mai ta thok charure ado aina mai ta bada season na ba face wash sigi derma by ki hydra cleanser sini sigi cleanser se season na yam nungai haidi aina season na bada dum haidi skin yam chana bado adu oye so ai gi mamang gi video da dum yingbi bo oiraga di go so sigumba makeup na draga skin care gi matang da yingbi bo oiraga di sigi face wash se ai yam to ina pan bane so mayam so happy try to biyo sigi derma by hydra cleanser se and after this I uring handa khar chong khal eba dogi gaina uring chong khat pa ma pa se da ina sigi tea tree oil se si je ina purple app tagi lo bani si je tairani hapetang just matek mafam khara da ai uring thum jaga do adu da tai doine You and you are not the one in your way, and then I think about myself and after this I'm going to use a moisturizer. Aduga sigi any holy season na doing moisturizer se just moisturizer khatang na taba primer gi type ta su tawba moisturizer ne ado sigi moisturizer zina Neutriderm gi vitamin E moisturizing lotion ka we sigi poche zo du mama gi video ga da aina sim pan ba kanda adagi aina sim season na igumba haiba do ada so du mayam khangbira mani season yam nungai ba do adu eba ingoda I look at people and I wonder all day. Mathang da ina season na isina LA Girl gi Pro Conceal gi concealer du ne si is color corrector gi type ta ai under eye dark circle do adu da use to doine kara hen ba yaw base si je ai kano to thokhrage adum foreign foundation ga yana ba dum yana thokhrage auga ai gi si gi foundation brush si je use to doine habet kano to thok do blend to do Who are you and you are not the one in your way, and then I think about myself and I stayed. I'm a pretty boss, look on my shit bright ways. So yeah, si lore do loi ba hai je ho do blend to thokhani ba go si gi foundation je ga mix to doine I'm a freak in the sheets. aduga aina foundation gi season na se na derma color gi D5 sine Like our clothes, I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had. sile aduga aina mug use to do se sigi kano se kai ko ke ma do si je kano ko bane kai color what lining color ko bane do si lining color se gi khajai wai ji da khara tharani yam ti thararoi dum khara just si pot se season na vyam no ai haidi cream blush oi bado adu oi ado cream blush se ai ne ta thire su yam ai na pa ma pot to adu ma phang dam ne si gi lining colors ne hena no ai bado adu oi e so I should use to we should use to we loi doram si pot se yam ngau bane ba haidi to yam ngau we ba ko ado ai na sa si da mix to gi bado siga mix to gi ba gi mushalli dana aduna adum yam kana wow badi oheroi beauty blender use to bado yam kana khuloi da ba oiraga di foundation brush kumba makeup brush na ai nungai bane use to ba makeup brush se aina sumi ba ka da dum hoi mintra gi gumba do use to ba nungai ba ko adu nungai su aham ho di am tang ma da pasha tha da do shor pedi sum tam boina dum madagi brush shu ya mon law ba thira pa kana di flipkart kumba club factory je thing re ko do club factory ga mana ba pot kha lai bane ba kaino da flipkart kumba da adu phang bane dum amazon na tang tang e flipkart na khra hong so I see the lower kana bronzer muk tai doine bronzer se sigi kaino sina tai haide sigi brush ki shumaina lakpa je kamai hai do ne mayam ni sana bum law na sigi jena just straight la lakpa je si je use to ba aina use to ba bronzer sina kaino da gine sugar da gine
सी ब्रोंजर से लोइरमनिना सिगी ब्रोंजर सिमक अमु यूज तौरगा आई मिट तम यूज तौदोइने बस आई शेडो की टाइप ता अदुना आइकी सिगी ब्रश से यूज तौरनी I'm going to take some of this the mid the eyeshadow the table lower kan the mid makhado haidi lem hora kan the sumaina table lower ni dana table lower kan the le me haibu ko dum lower ha kan happy side nan jan amu LA colors tagi sigi je sidagi eyeshadow palette sidagi amuk aina use to doise brush atopo hoidoine sumaina sigi brush na khara hena dandan lawe sina khatang parak oye bako ado sidagi amuk khatang sigi sima choose aina use to rani ubra I'm the girl that they don't talk about, quiet with a big mouth. Listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single. She brush this. She's a just a quickie meat key applicator. Do get type away because she's in a use store. Thanks signing carbon or meat team upon why she tied to in If you got what I need, then oh. She's a lawyer. Nine of you talk to say blush. तगी कौसी की ब्लश की पैलेट सीधा की शी की ब्लश की पैलेट से अर्बन चॉइस ने बाय इन कलर है सी की सीधा की सी की सीधा की कितना इसी के कलर से सी का से याना रहेगा ताइक डायरेक्ट में पाना ना तब शी से ना मिट मनुंगी स्वाई की जगह से योग दबी देना सीधा की स्वाई बॉक्स से ताइक तो Okay, ado she loirabnina I'm going to apply powder. Okay, sigi powder sina wala boste dagi na dum powder gumba se wala boste je dum honge bako adu ge na she je use to bane. Take you on like a big deal, eggs you can unseal. Blush sina sigi kaino se. Sigi makeup brush shade se am nungai ba sigi ayana bukla factory de la ho bane am hongna adum nungai gi ba doye aduga kaino gumba de am tang yaw bane Amazon gumba de tang yaw bane ba sigi nungai sigi dana ngasai na sian yana gi dana mit ha pa da chamana na sian je dum yana ra dum ha pa sigi makeup ki is a Sunkissed look so kitang peachy oiba orangey oiba adu photo ina pam ko adu gi ai mai du so ina sigi pra concealer je use to bane this eyeliner is ina ngashi je blue ki se thaya to bane ko haidi just fruit ka kitang matching oiba ki matching oiba gi ada some I know you like it, can't fight it. Kang bangai boina aina ai je kai na toy ba pa se am thamjan gal le ba do na shi ju pe ki pa ne do thamjan li ado shi na khara kai no toy tha ba do shi na khara tha ye shi na khara do ni shi na khara tha ye ba ko do shi na khara pa ye shi ki pa ba na pe ki number 55 oye shi se tension ko ado kinai boina ha pa to stick ma tai gi ko I'ma let you ride the wave. I'm New York and you're LA. Come together, feel the shock. Pagi kaino se glue se haiti pagam pagi glue se aina use to na Miss Clary gi eyelash glue white tone hai sigi black ta lai bane sigi Miss Clary gi the black na dihan ngai bane glue se haiti de dana phana do shi bude transparent oi gi ko transparent oi su kitang haiti hek tai ba kanda kaino oi bu black to na di oi dana I think understand to hangani na khalle no ko is no koi kai sho aina haining is Waves up. adu gai highlighter use to doine ai highlighter je tie kre ba ko adu su shi na am ngai ba dum shi na yaw sam yaw ri ba ko adu gi adu highlighter gi se to si gi ke no se si na to ba ta ado mayam sigi look sine ngashi gi se haidi just sum yamna simple oiba adagi glam di oiba ko aduga yam over makeup chattaba adum look ama pamba ge ni sigi look se sense
yam over makeup oidaba look amasum semningbagi sigi videos aina semjabane. And after all hojikando summer suyam or summer haidum shabu mem sabagi Sunkissed look to katang chana ga dra khan bagi ko adum aina sam sembane adum mayam ngasi gi video se swaida lotion jarage haidi sigi look se create tawlo jaramina. So I hope you guys like this video and karam looks kumba tawro haibado adu haibiro adum aina ngambo erade semjarake adum ngasi gi video se swaida lotion jarage. And thank you for watching the video. Bye bye.